Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Ebusia for me mamo akwa bastronko eba tuma GHS so munu aba mosomfo na ama obusua eni na sapa iso aminimu edi ehia na chese training issues bre na aso se me de person na me ka training issues so dia na Ghana emu ensem nsem hia ensem edika na me de ebesum na yeko ensem no enso no empenifo eka nsem bi se wote se ye tontumi ewo bebi na wunye hu sika enfanto a wo ma me kra no betimi aton no na wo de akoto tumi no a fa no koton no na jiska no na koto tumi no na wo totumi ni wi a sa tumi kro na no na wo de asa kwaje wo ma me ebiem atese wo nhwere wo ma me na ni nya no mo pa chese tumi eyade a esombo pa na tumi wo nipa ho a ohunu hu se bibibie ni wo betimi si no ho kwan e de video ope ho betimi de tumi ni aye bibia wo pe na so ye man Ghana mu de uwo tumi se den krampa emra echechire wo utumi a wo no emra ema wo kwan se odi utumi ni be bibibia a wo pe a chese fom emra nti se udi utumi ugina tumi so fom emra nkwa de a emra no ene ubedi na me ka ne se esan Ajumako Enyan-Essiam DCE sabre mani ode ne ho akotume san tumi a wo kura a chese wodi edi djuma enam so ma no ekọ assorti police ni asesi ade amano akoda police for akache na Central Regional Police Command na sabre womo akoche District Chief Executive of Ajumako Enyan-Essiam Mr. Ransford Kwesi Nyako na tese police ni wone no enya asema tese wo bro no enti na asemwe abana enchiremu a Police Regional PRO Edma Central Region DSP Iron Opon etu dra efa ensem no ense Corporal Frank Mensa wono eno police ni asabre tese we case edietia DCE no anase wono eno koye victim ewo ensem nu na tese wo ni post mu a wo ye na djuma na complainant bi eba ni station ho edi complain betu nanim se ne nana Cosmos bi abo ne nana matese ne nana no bro ya bro no akoye amane edi amane nana no na no na corporate yi edina so chiro statement ni we no come make necessary arrest no Cosmos ko a complainant no edi tu just say wono na abo ne nana na no kwasem okochi complainant okochi Cosmos no ono so etron statement na tese wo lucky Cosmos no ewo cells no na amu odum na tese wonya akọ no na efi obi a ye fe no Bob ho na according to Corporal Frank Mensa na wono no gina poster or making first arrest of Cosmos no na tese call na wonya fi Bob ho no ensema na tese Bob no ekeka che no na enye asema tese nipa etibi na sum tese yankwa no na awom wo ensem ni mu atese ahyemu maninti na wentie ankwetire na wakate call no na odi ni phone no eto baby atese wo to na djuma ye eso na wojina station ho ye djuma se na se fata se wonye na djuma mu ho ma na tese motor riders mienu be paki wo motor wo ho na tese DCE so car wotimu ye be paki wo ho atese wo mu efi mu eba ye na bufuo so atese wo ba ye wentie corporate nu masem krampo wa ma corporate jechire mu krampo na sum gban ni abo na tese ni mu ye bobo na matese corporate bema mu oyemre ma ne ka fom ma tese o ka fom wontimi nya no ho hwenti nam so ma DC no command boys na ode o mo ba yes o mo mbo corporate no ebiem so wo mo nko bie cells no na wo mo yi Cosmos eno complainant no de betu just wa bono grandson no mko yi no emfi police cells no na eno na tese Corporal Frank Mensa etimi bo an ho kakra
kakra copy wire sapiano and our friend divisional headquarters and we reporting case no edema wo mo say and na akoso na no nam so ma DCE no yetimi de call na kache ekoche no na ebusuafo ni tumi a wogina so a chese ohun say we peni o DCE ti Ajumako hono no obi ntimi nkana say obi ntimi arrested no hunipa emfa nhye police cells mu a ebra ono ma ho kwana say wono empene so ye na chese wogina so de book opera no na sabre akowie no say wono so no aba nsem a ya che no de akoto police for akache na ne nia mu no ensem we ebeto dwa no Ghana for ka say sa tumi ene ho na ma mututu ni chese jani ahantan na NPP for afia patomu moshire mu seat mo parliamentary members no dodo na ehire wo seat ebisan ahantan a wo mo efa wo mo position wo mo nyamu ne nti se wo position at DCE nti yenka wasem ho nipa ebone a yenchi na chese die mpa na wo pese yenfa nyo wo peni na nka senka wo ni mra so na wo mo ye we titai for no so ehun se okay wo ye obi a wo tie oman ni mu emra anase wo de oman ni mu mra eye adwuma na chese mo nya wo mu suahun na chese mo da bom bra na wo aka se mo mra no fa nya hye a na no wo koye anase wo ba na chese Ghana for ese kwan a police force so DCE na fa so no kwan se fata no se ono so ye nchi no tum because mra no ni nsem so wo tumi so DCE ntire se obetimi edem na hye nta no wanyo se mra no achechire amachese na ni mu ni dwe police ni elode na asem ko bi obo mra no ho ban elode na asem ko dia ene ye fa nchi no sa ebi so ka se dabi se si aro a se Ghana ha se no nkofo mukra position no ase wo ma asem no se ye pe ni ye nka ni ye pa because nkofo enwo mo se tunu mu wonti ye nka mo asem ti ni obani pa na te se boapayo no wo mu di bone no mu di bone we pie na nkopie ye nka yo wo bi keke wo bi hunu keke ye average Ghanaian on nam ni baby on de ko ni o kama fa enka we ko di ko police station wo krapa wa hwa na asem krampo ke ye fa anye asem ni nti penifon say ye fa checks and balances ento oye wo mo anamo wo mo ni ya wo mo eda na di wo mo position because dey are position a wo no ya ba ene eto ye ene nam so ema utimi ebenya sa position nti utimi enyina won ka se utumi kakra wonti ubedi amanfo ede eso na nti se ensem no de akopie mu no nti wa wo so hwe wadwe fa ho ene se ne kwan mu ase yakochi DCE se wo ko police station de mra hye ne sakobu police ni ese yi ℂriminal edi efi police for akache anaso hu ni se yenya ne ma no enkode sa de wo ke bia no bomode ya ne fa som yen ye comment section na ebie musu no share video we on other social media platforms ℂriminal your Instagram ne Twitter bet me follow you at ℂriminal_. Facebook also ℂriminal. Nana ama owusu a enemy di nyame ya adoma ye be say dey shabi makramo.